Divers romane cibiacoro, culturacoro tai ecotipascoro simboli. O divers romane cibiacoro, savo su cavalino peko pasto novem. Simbaro dives ando romanodrom, maškar romanosa suitnipe, magipatra kelpe i romani kultura, lakoro progresi, taj odebe, imperiali, akale diveskoro. Ano kerdoano dubineto taj njato beš. Taro pobut internacionalno romanorizacije, a kava čula sar simboli roman historijakoro. Identifikacija taj mujalipe baši lebet hanne čibijakoro, taj romane hakaja buvleste anilumija. I romani čipaval andar oi indo-evropakere čibijakiri familija. Taj sile unikatno drom e progreseskoro, samosongja taj migracija e romengoro taj Indija ki Evropa, Angledver pobuter milja beša. Aquela migracija oblikovnula sa i diversificirimi kultura, ta i istorija čibijakiri, savijavdive i siko diferentno dialektija, varijantije taj formeki komunikacija. Numa prekalo diferentno tema, ta je Kina i romani čipa čilisar fundamno kotor tari romani kultura. Uzavali pe diveskoro tari romani čip, i silare sarin, te dotakati bašo arakibe e čibijakoro, sepio riziktaro lakoro našali paskoro. Kede si programe baši ciklebe, romane čibijakoro ko škole taj si vijagar inicijative baši digitalizacija, taj dokumentija arakibe e romane kulturakoro taj literaturno barvalipe. I kin taj o aktivistija kola su ucavaline nakvadive. U ekforo bičavena baru mesažo baši tolerancija, maškarto respekti taj ekip. E ucavali pajakale diveskoro. Savo si dive romane čibijakora no panšto noevri. E romata je opobaro bulgaripe, iselen šajdipe te penjarempes bašo baro dinipe romengoro, lengre kulturakoro, ta je čibijakoro prekalo globalno kulturakoro diferentnost. Dive romane čibijakoro panšto noevri si šerutni komponenta bašo romano kulturakoro identiteti. Savo so preformirinela opakjaibe, taj tamarela purt maškara o diferentna kulture. Akava dive i sile resarin, tetelu i kerel leskoro vitalipe, taj o progres. O fundavno principi, kai romani čip, si paše čibiencar kindia, si aracle kodešoftoto šelberšipe, truja so avgo indikatoria, baša kavasine aracle, panda kodešoftoto šelberšipe. I romani čip truja so gândinela pe cainane directno dar hutnitarinijek taro penjarde purane, yamash karuni india kere čibia, si kavela lunghe historicane, tai foneticane panlipa, e neve india kere čibiencar, ulavdeste odolataro centralna kotorasar hindu, urdu, rajastani, tai avera. I romani čip, talijek Budbari čip, šajteva kerav, согласно лакери лингвистика, фонетика и морфологија, преперала ко јека нивело сарсој си о словенска чибја, потарциклюена тај бут јавера чибја ко ки централо, ки источно, ки југоисточно Европа. Ај чиптелек барвалипе. Секоле заедницакири ме стално со вакерава дека манушакова со ценена пили чип, тада не ценена им поро идентитети. Идентитети бизо чип, не е канчи или не е ништо. Аква си валентноте вакерава одолеске со ска мен барем потруди најаме нема Канада ако понево време ко бишуекто замани потруди најаме те шај и романи чип ко бор шај те инволвиринала хем те промовиринала те шај те халел секоја ром дека и романи чип телем ги приоритети. Amen sar poetia, sar literatura achovaya de kirik e romane gramatikake em isiamen e budbaro respect bashi i romani chip koja so mora sa roma de janala, de hramonala, em te drabarala. Mate bistram, kaj čip, taj sada laso čipgi funda baši romani. Čibijakoro, romane čibijakoro etabliриве ко национално тај интернационално нивело, сарсосио Шајп Јусуф македонијатар, тај екс-југославијатар, како Марсел Куртијаде францијатар,
та Европатар, како Јан Хенкок, кој па шакерде Америка ке раштрете сумнал, Орајо Лев Черенков ко некадно но СССР, те панда јектикни армија. Армија мануша совесо храмонгедисо пали омарече. Време коте со Амен сар школа да ја зоралипете унапрединелпе о образовно стандард, тајте менинелпе о наративие Роменгор. Генерално, ака ја амари културно, тај традиционално историско неинформираност, тани побаро романо проблеми ки амари држава, соске амен насием мануша коте со трудинаемен те дживдина, те запишина, тај те зачувинаем унапредина амаро културно јазично тај историско барвалипа.